tātou watunu so staff o nei no langi mau me foi tātou po kalame pe o na wina atu esfu ia so fo taitasi o le mana o le atua pa felo atu le nei po i le swafa man malo e su kewiso le sura o sunga le fatonu o le tātou po kalame su mo fiau ma se fo tuva pe fo no fo yalo fa talo fa atu pa anga ma o me masani lungo le tātou YouTube channel ia ai masere lungo le tātou TV Facebook pe ona wa pe na mai mo mai ai o te fa felo ai atu i le nei afiafi le suafa ma o lungo le tātou wali o Yesu Keriso ma lo le on sai ma lo foi le so fu mia foi le nei afiafi ia mai e fa nga luenga ia mai so le aso nei afiafi sa ni malolo ia o le nei avanoa ma te wa pe na o na mol atu ai le fe auta mol tala lei mo te mola ia o fe ngai malo longa le nei afiafi ta tono lo fa pe na so longa le nei afiafi tau singo le tatu tua i le soi fu maria mo soi fu langi ma ia mai se no le alo i la to fe mlanga ia na le lei le tua ia pe na ona tatu ia le nei afiafi o le amtanga tatu poklame i le nei po o le mana o le atua e mawhaia i mea oma. Ia whamaria le atua lau mai moa mai, ia mase pa anga mo masani o tātou o kalame peo nei ai, ia so fua taitasi. Hallelujah. Praise God. Ia le atua whawhatai fo i le nei awanoa ma whaatalo whaatu i le wa ia man malu o tātou o tunuu. Ia awe no whaamua ma le whawhatai le atua o tātou toe mawole nei a fi o na olana tausinga i le pule whaasoa alo tātou atua e loto soifua ma sa mātou wola i am whai e na tātou toi whailoai i le so onga o tātou por kalame pe ona masanyai i aso mfua taitasi o le mana o le atua ma ia ma ua nei whaataro whaatu i le swafa manumalo Yesu fia lava se mea o e maua mai e a tātou whasalaunga i tu e fio le nei atunu ai mai se foi o lalangi atua wo mai masani ia ai mai se o le pa ia le whai ngā ruenga te tofi le tino o Keriso ma te whātalo whātu i le suafa mani malo o tātou o lii o Yesu Keriso. Amen. Ia, la tātou amata nea fiafi tātou taro lo mātou tamai o le langi mātou toi o mai e whapena o na wha wau le mori inga o le whiau ma wha manatu e ale la wafionga mātou komita atu le nei afiafi lau whaunga lau whamonianga mai se maota malawa ma so se fitafa le nei lau langi ungo le ala e la tō mai mo mata mai lungo le YouTube channel mātou te talo lo mātou te mai whamanuia te tala le whalongo ia whapenana ko neti whatasi o mātou loto ma lau whanau le po la tō te talo mai mātou te tu whatasi a wā le whalau te leina, ma le malamal maina, wha malamal maina o mātou loto, ina ia maua pēa lo mātou wola manu malo i le neila lo langi. Mātou iei le whengatā o soifuanga, ai whawhitai lo mātou tamai, a wai te le tu la fua i mātou, o lo iei lo wanga le lei, ma tausi a mātou i telo taini, māso uma lo mātou, wola mia manga le lei nei po, mia la ona whaatonu po kalame, sunga ona ia preta lo mātou tua e lo whamanianga lo mātou tua stalo e lo wanga le lei ma lo whaunga le nea fiafi Yesu o ole wala awa toi nei amen amen i ele atua lau e lunga e ngā le spring tātou au tu tanoa nipo o le la tātou tatanoa o le tele o awala o lo o awhaina ma whapenana mo e pea le man malo le rio lo langi i le soifumo le olo tātou tangata. Ai, whawhitai foi le atua le pokalami le se mawai atu o le nanau tai ngā leo le au whai ngā ruenga e me se fort fina ngalo le atua. Ina ia awane i tu ina o no ina. Tele le taimi e whaaso whaamanamnama. Ina ia awane i whaato i la loa tātou. E le leanga ia whaato i la loinga le leile leanga. Ina ia vea oe ma manu malo lo tātou wari ne sio manga o tātou iai i le telo me whengtaua whapenganga whetu le ni mai. Ai pole a lawa le telo me a li mai. Ai o whapenganga lawa lunga lawa lo tuma tila le pule a ao lo tātou atua.
au mafule le fa moe moe le nei afiafi le pokalame o le whaalau I loa o le manana o le atua o le nei afiafi na ia te tala ina ai tātou e le ai a se isi e luma atu e le ai fo I se malosianga I luma atu wana o ia lava le atua na te mawhaia o na whaatino ina mea uma e ala lo tātou wola whatua tua ma lo tātou tatonu I le ri na te whaasino I tātou I awala o ia fwere na te maia le whaama malamna manga fwere nei a whiawhi na te au maia ia te oe maa pe ala whai maile tu se lua le Korinito mtau pe whaaro whai poe ono whai mai ua whaasusuru mai fwere le atua le malamlama e ala na tala le reila na upo e ala ina ia atangia le kemiso mani malo lea I mea olo I aile pongsa. Ai, whai mai le whai poe tonu ma le whai ma ta apunga. Whai mai e le popole a, whai mai tana na posto, o te le popole na tolo whapea nana punitia le tana le lei. E tala noa I tangata ia ua fielo la tau soe fua fia au nei I mea leanga le laulangi le lei. O lato wolanga leanga mo lato wolanga ni manuia le langa fiso tangata le langa ai maluanga pia sigareti ma mea uma leanga lo fai na mai tala na apostolo e le popole a upe fa pe nana pona tia le tala le lei tangata ia o tangata le fai mai o fa apongi saina o lato manatu le atu le laulangi le nei tangata fia tu ina nau tangata fia fa pe nana o fa kalapu tu ina nau muli lua whaitaanga tu inga mea mo whapenga le tala no e la apostolo polo. Au le polo nei, o mate fia whaasoa ma tala no e polo nei, I awala ese, o lo tala no ai le, I ale momoko le tumta pe ono whai po iwa, ma se fulu, whaaso solo e le tatou tala ngairu e ngā ro whapenana, tatou tatala noa nipo, hallelujah. O le tele one of my how do demons gain control. Taure of my demon gain control through several way. Gele o wala fe me nga lue mai o ia le tele o nga wala. Ya fa tau mai le mo Korinito pa mo. Tau te leilo ea o ea mio le anga le fai mo la tau file malo le tua. Awana I whase ina o tau. O e whaitaanga, mai e whaitupua, mai e mulilua, mai e tauatane, mai e whasatoma, mai e ngā oi, mai e matapea, mai e ona, mai e angatele, mai e whaomea, e le whai mo rātou tofi le malo le tua. O le lisi lea le tātou te amatamea le neia fiafi. O lota o toile tele o awala lo whaongai le lo langi e whaasua malie ma whaatofu le eile loto tangata. Tele o awala o lo ngā lue mai le fili e whapena o na ave tangata ina ia whaase se ele tangata mai lena whaalongo malanga ba ai I le tala le lea ke viso. Le fwe tomu whai ina ia whaapong sāle malamanama. Mo le loto tangata I mea lo whapena na angaie. Ina ia ave sea mai tangata mai tūlanga le lei u whaia e le atua mo tātou. Ai moise lava ina ia aua nei manu malo I lo tātou si o manga ua au mai e le atua tātou te nonofu ai. Po Samoa, po New Zealand, po Australia, po Whialawa laulangi o tunu olo e au mauai. Ia vea oe o tangata manu malo ile upo le atua o lo malamalama I le afionga malo malamalama e tu whaatase se tātou unangona whai whaatase ona vera tātou malo le wai whanongo le pōne I le risi peona tau whaia le apostolo I laulau atu I le whaipunga iwa tau te leilo ea o ea mio leanga tātou te taritonu ma tātou tilo tutoa iai o le tama whainga la apostolo e sei tau vange mai lunga le mea lino lea lo whapea nā o na sufi pere te apoloso I fumu leola o tangata I wha lilo. Lea lea lenga te tala e le apostolo whamena whamatananga tau te leino e oea mio leanga e le whai mo la tau tofu le malo le whai mo la tau tofu le malo o le atua aua nei
whaseseina o tau e whaitaanga mai whatupua ma mea umanga. O le lawalunga na ta upu ina ia mawale mala malama a o yaita tau le avanoa i le ola. E whai ela whiwhiringa le lei e te li liua se mai ai. A vea ke wiso mali ma whaola i atu. O e a whanonga whimatana na pasoro. O i lato i au tau loa. E mai tau te leino e o e a mio leanga. E le whai mo la tau le tofi o le malo le atu. O a mio leanga. O a awala. Le laka kukalango ai pongi. O a mele tanu no ai. E ono wa afia i tātou i lo tātou wanga i atu le manuia i whaavau. Ma a vea i tātou ma o penga le while whaleanga ai le manuia o le atua i le lalolangi o tātou iai. Ai maise le sio manga le leo fua e le li tono so se atu nuku o tātou wa moe. Le ki kele i me tsuku. Le foi o tono nei atu nuku o tātou iai. Tele ngā wa. Sama mau foi mo tātou atu nuku Samoa le au makua wa fili whaatasi, wa affiliate whaatasi i a ngā ruenga ngei, mata ngata i mea leo tūla i mai. Le ala tātou titala noa le pōne nei, e le toi ngā tia le awhionga le tu whaftai foi le i le au ona na mawai atu, le matua tau tala i le alofa o le atua, e whaari ali ma whaamanatu, i atu langa te tele nei e te tau ona tātou mata anai. Le ala tātou tala noa i le pōne nei. Hallelujah, praise God, glory Jesus. Amen. E pe ona tau tala atu le tamane, leo tu o le tātou pōkalamene nei a fiafi. O lo i e whisiri whape how to demons gain control. E whape whea. Amen. Ai tali ane i le pito i lalo mai demons gain control through several ways. O awala ese a whaina tangata i ngā nuenga ke mumi. Nongo wenga ele tasi se awala. Pe ona talatala noa mai folo soa ona mawai atu. I se tasi leo o a upenga, ma se tasi leo ngai o inga o te tau ona o ngā kako utu kulai mai lau keo se ana o taimi nei. O le warfare, o le kaua whale a nganga, moni mwha maoni. O aso uma o le tātou soifua, o tō soifua ma leo lolo kako iai. Mesele nei vai tau e lo koe whaingo fie. We have to stand up in the spirit of warfare, prayer of warfare. O le tau a whale nganga e kau wa aso uma. Amen. A whapea o lo solonga le lei lo ainga le nei vai taimi. Amu ia la o tau. Amu ia oe. Ai o le tele o le seifuanga o lo iei vai taimi nei. Ele ongi mea kekele. Ele ongi mea la popoa. A ole upo le tusi le Korinito le tātou tala noa i nei. O lo manino i le whionga le atu. O nisi fo i e pe whaatala sua whapea o whai lau ngoso o atu le whaiwhi au i nei. Vaenga o le olanga, o le sinful nature, o le ngā turanga sala, o le tangata. Ua whaalonga o nisi ai whaatala sua whapea. Ia o aku fo o le lau ngā lea amene. Ai le o se upu le whaiwhi au o le upu le tuspa ia. Ai ala foi ona tau longo atu au nā le tua. O le alofa moni. Langa o le manino le whionga le tua mai. E le whai mo la tau le tofi. Tofi le malo le tua. Nonga winga. E ta tau lava o le tau longo le whionga le tua. Pe hona iena ne por kalame manisi o au no. O lo whai o lo au tō waa mai tātou TV nei. Pe ona iena au tū nea whia whamai. Demons gain control through several ways. E tele awala ese o lo ngā lue mai ei i a nganga leanga. E whape nā o na whaatupu te leina ma lātou ngā ioi i te tonu o langa o tangata te ito tasi. O lesi la lea vaenga tele o lo whape nā o na ngā ioi mai ngā luenga le lona. Generations, demons may oppress or possesses a person because of previous possession or oppression of the parents. This accounts for demonic influence over children. Amen. Influence. Ma ngai ala upulea o le influence. Lona winga. E pei o se me ngale o le anga sala na tau ave mai. E mātua ua influence ua afiai le o langa o le whanau le tuputua. Le la tatu tala non me momonga. O le lei o le tatu whasoa ina o le mene.
ele ngata maua ai le toe liu le to fama le fa to tanga le roto le toe fa pena ona toe sila mamau ane I vaenga nei o lo fa pena no fai ma fa fita o li wa telefo tai pe na fa longo le mele telo meio fa pena ona safa tanga tai mo le wana o ka mai ke fa pena o mo fo ma le tai ne ko ke fai angele to lua fai angele to lua fai fole wa ese le o langa o yai e fa longo e le mele o te fie fa ma fa influence o le afa inga mai fea ona o mea tutupu matua ta te wole te tono le e soto ngā lumta upo e losu fufu e lima sei fatu lima me po losu ia losu fufu e lima awa e te ifo iai awa foi te au auna iai awa o iovalo o tua o le tua fua o le tau I atu I whanau o le ami o le tonu a o lātou mātua e o le tupulanga e tonu malwha o e ino mai a te au. O le foi. O le isotorina? Ia, isotorina lusfu. O le isotorina lusfu. Ngai e ngalwhai pue rima. Ma le isotorina tolfa, fai pasu fitu. O mone. E pue fitu. O le tau sile alofa e o atu I awhi o tupulanga. O le wha maangalo fo I le ami o le tonu, ma le sautu la fono ma le angasala. A o le wha sau ina lava ia o e angasala. Ai tau I atu ia le angasala a mātua I a lātou whanau ma le whanau a lātou whanau. E o le tonu ma le whao tupulanga. O le vaenga le alua o e le tātou taupule nea fiafi. O le mātou te nau se toi tatala la tite tua le tātou taupule ina ia lava pea le tō whāma le whautanga e toi tilo ai manuanga ia tu le mai. Ai mase le awhianga o tonu whaaloto I whami. Le mai le o mawhai lava o na maua se fufoi. E fufofo ai le manua le ua whapena o na tonu I so se ainga. So se ainga. O maise o nei mātua. O le upule le atua na whai a whai na mafua mai o mātua. Whai mai o ai le tupulanga tonu marwha. O iolo play te apololanga pā le whaleanga ai tātou whanau. Ai maise le ngā luenga, leo mariliu nisi o tua a o ta oto mai nātou te sāla tau o sāle msua o le ta ea o le tala le lei I tātou a inga ma whanau sāla tau whangu. Le mea le ina ia ola manuia tātou whanau. Ai, o leo o tātou tilo le pōle nei, ma le au tuolo o tātou o e le tanonga, ina ia ave ia ile tātou tilo le lei, ma le tuto o le tātou wa ai. Ile I awala ia le ka kuke tātou stala noa ai. O leo o feta lai le atua, I le toi feta o fepunga e rusifulu tu se e soto. Alon fe poli, le la tātou stala noa. O le mea nei, sa moa e le o tala fatu po ni tala whapena o na fau ini na mona. O lo o mai tono le whionga le atua o se fe awe au na tātou toi titilu iai. O le mea te tau na tātou wa ai ina ia tapu nia whatutoa, ma tamu whaia me ese nei awala nei. O awala nei e au ma tatatoe whaia, e le whaia se maro se tatatoe o I le atua o ia na te whaia. Amen. Awa te ifo iai, awa foi te au ona iai, awa o iovalo o tua, o le atua fua, o le tau I atu I whanau o le ami o le tonu, a o lato mātua. E o le tupulanga I tonu ma le wha. Lea te tala noa le pōne nei, tasi lea au wala lo tūla I mai sa moa e le mea whiawhiwhi. Au lea tala le leo lo tau ma mole atu le whiawhiwhi nei. O me whaia tātou mātua, tupu mai ei tātou whanau, o tupu mai fo le mea nei tasi. A whaia tu laulanga ngana, sa moa e le nei po. Aua nei whaamanu alia lo whina ngano I le pokalame rango le upo le atua e tu sa o tātou ti tala noa iai. Ina ia tātou ti tiro tapunia whatitoa. O whai ma nganga
tala sua inisio te ni mai ele ngor ko inga evi avi ngor ko inga ele ha kele o le tele fore tama o se mele manuia le na o se mea fa pena o na tato titilo yai a foi na tupu i tama e ka kau i tama wa maliu lo tama e ka kau sese o mātou whana unga ku le atua i a ka pungi le mea na whaia lo tama a wana i o ia mātou whanau langa a ona mātou whanau e koe kau ame mātou le mea lea ina e koe e ese lo ko rua e se foi e umanga whanau le whige koe alu le skenge koe whanau koe aluange o koe e korua i wharekama a whapenga koru wharekama sauro kama a heo maka ika u wharekama e o ai lalo la ka whaanga wha me ua lima wharekama. Whanongo na upole antua le kore le wha maitana tuspa ia e o atu lalo tupulanga toma wha o ai lewa carrying al menge o lo tau amer ki a polo mele wha awau. A se su malia ia te ia se mea wha penana wha taunu wai e leo se mea le leil na mea. E play elanga pale mai wha penana whaipea. Isi foi wo ia wona le atua lisi ona le atua wa ko fai da ko kai ko rua ke ma le finge ma to rua alu finge fa be police ma no alu le fe au fa be police tamata lisi finge ole ke le me pero fa we mo mai pone ole ke le ki apolo o tau mau mai o le keina ki Apollo e whanonga la utupe on tala noa i le awhiawhile nei whumai Demon Cain control through Silverway o lo ngā lua pēr ki Apollo e awale kele langa laima e lai tele tangata ro a whia mai ai so ai te taunga tato stoma tik lea le pule le atua e break le curse lea awane i whapenana maua pēr lea wanoa lea e ngai oi mai ele ki Apollo Kau le menge e whaleanga i aku mala o whangau pēra o whai atu. A whai ma liu lau tama o ke kūru mo le atua, logo atua e o te tū le wā o a o le atali i al toi ina o maliu. O te tū o te le mana e o iei mātou le mea na o ai. O te tatalo atu le suafo e suke riso i e whape nana po loka i lunga i a tea. Awana i tupu i a tau, awana i tupu i lau whangau kama ma lau whangau kenge pe a whanana mai. Awana i te la tau mana tau te rua. E leo se o peo whaata alonga i mai e telo tangata le menei a o le anga sala o loo whaapenana wha o ngāri ti a polo te tonunga le mu o le si o manga le lena whaia le atua le ua playa ngā le pāre ki a polo whanai umanga aguan mo. Dala ka alo pise me mangai a whailai a e leo se mele lei e tutu tātou e koe vi nams le menei ma pana au le atua ia so loia se lunga ia te a umala o whanau a ule ola. A wana i tupu ia te a umala o whanau a whape o lo matutua lo whanau lele ie o te talo lunga o whanau. Umanga preke kia le kursu tala tuspaya ula tupulanga tonu mat wha. Le avenga leo le mele aruai. Longo winga e te tau na whaia tātou le awala e poloka ma te hau fia mai e le mele. Langa o leo la kau ave, lea lenga mafua mai, lea na talando le te tala noa tua i le mtaupu le e ono le tusi le Korinito lo talano le apostolo polo, lea mo whau mo soroi le ama. Lea watu tupu tele e whale e whapenana o e whea punga me, tu punga mai tutongi. O le sau e tutongi. O lo whapenana puna mai te tonu i. O le wa whaua nunga le ala. O whaakau e tātu tangata, whaatau e tulou. Tene. O le whaakau e. O whai e whaakau e inga. O whai e. Le ilang sala. Le kawi lang sala e le mumo tua mai le mene. O la lava kau ave mai le mene. Wata tau na yaile poto mai le atua. Wata tau na ile malama mai le atua. Ka koke tiro to tono mene. A meso leko ke lako karamo tono lai. Falongo le tono ile kala le alfata ale sotonga e kurfa. Mole te tono no me ngai dima. Ola le mele tono no mai mama fama ya mele. O fela fama ngia ele ko fama talaru mole ala. E le koe ka whamatala te lo whale o whele e.
tupulanga lalu vaoa tupulanga kaunga manguia tupulanga lo fapenga o nga malosi mai ole nga tupulanga la wer keminge ole nga tupulanga lo fapenga lo fa lo mai nga lo kele ki apolo ile lo langi ni ewa mai so ole si generation le ko ki kilo wa makanga la ko e o forma pole o forma fu tol pol se fulu nga lunga se fulu tol nga e sulimba ole ko mo fainga ko e controlling asia langa o tupu tele o lewe langa ele atua le upu e te tauna ko ka ko kilo toi pensalo vi ia le o lo o tato ia ile le vai na taua le pe o tato tala tu ia tama o le tau fa matala ina o vai nga kai kasi ia ai maisia o le kako kupu anga tato tupu mai ai ia e fata sua ma fata la mali e lo tato o tunu awai e le fa pia e se e sa on fa mau o mai ia so ia ai toi kilo nge anga i tuale ia so na mo ma le tupu anga nga kako o mai ai ma le olanga sa ika ka samo e ko kiki le ai se e tele nga e vai o ka malo le e fa longo ai tala mai o ma ko ia via ai kasi fa mai kasi ko lo langa fo isa ai sa mo le tu lu ia so ia ai ole upule ai mese pe a o pe a o i se malanga o se kona se ti si ile si no e ia le upule fa long so o ia ma ta ola mai fo i lo ka o ka fa long o ia fa se ai o malanga pe a fo i mai le se ai ma kua i ngaua ia o mea sa ola mai e tatou sa mo ia so ia a fo i mai la e ola e ia la ka mi te wai e te fa long mai i o to rola to ina langa mo mai i le onga i kon se ki sa fai sa vai i fela nu o sa la fai ai me se fo ia o tangata fo inga e o tangata fau falsa amene e o te loa e tupu fo ko o matou nu la o ki fa longo inga o vai fo ia o kangaka e ka muta nga o nga lu e fau falsa i le no melenu ia o kelo falsa fau o le telefoninga o whanau na mawai tu lo. Pei tai, o le wha manatu o le upu o le atua. Le ie le fiafi nei masa o ma le kako ke wha longo e nunga le social media ma wha le sao o la unga i nai. O le matua e le leili si le whanga le atua. O le lai whetala i le fionga le atua whamai. E o oa i tupulanga i tonu ma le wha. Le la o mai le tupulanga o le tala le lei, mane mana malama o le tala le lei. O ai lai whai o kako kupulo i le vālea, e ka o kingo i le ki apola le aina, e mako ke mawhai anga whai le mea lea, i le suwafo i esu whaangaka loi, a whai na tupu i lo tamā, na tupu i lo tina, na kupu i le grandfather, na kupu, a way back yaso ia. A whapea ngā whai ngai e to fia o lo grandfather ke lea ngā whalitama. E o mai no nā tali o lo tamā e whapea nā whoi. O mai no ia kako, o kako malama i le opo le atua, pea le newhai mai e le fionga le atua, a mu ia la le whaalongo ma whai. Kako whaalongo loa, whai loa. Amen. A wā a le whaia, it's getting worse. E ua e o a ri tātou grandchildren, granddaughter. Ai wa ai e le kaimingei, a whai ako le whatanunga matua. E kali me ka mai kiki. Amen. A whai ako le whakongotua. A le kali me le komumu, e kali me le palawale. E kia na moni tala lea. Nga e whamai lea, o ai e so o iai palawale. E ne ai, o ai so o iai, e so o ia o lua. Wa fo e lai wha alongo waka maiki. E te lua palawale u maatu lo. E le ai la se mea la tua ia solo tangata. Pe kuwai o, kuwai a kako, amene. Generational curses. Longo winga, o ngi mea na tau awe mai i au ngā tamā, ma au ngā tina o mawai aku. Lea wa o mai la ia kako, wa kako lola, lea le upole atu. Lea se fina ngalo le upole atu i le maenga. Amene, awa o kako ke loma mautinoa. O kua aku, ma kua i play al pātar ki Apollo. O lea le mana ongar ki Apollo. A oi fasi wha o makia a vese ori. Uma.
A le ala fina ngalo le atua. O le ngasawia mau le ola. Ma mau a kiri ai. Amene. Praise the Lord. Nala whananga la inga tātou o isi taimi ua e ki kilo iai o la isi atunu o la langi ele o tupu e mene. Tele whapipui wo iai nei tupulanga. O isi whanau po se fulu po le sfumatasi su lima tausanga wo le whapipui. Fo i mai kua e le isi alu lalo au whaatele inga. O ngole ko ki kilo le upu le o tala no ele atu at pone nei. E o atu fai mai e tu ufo ele atu e lungo o tatu whana. O le ale tali o le mene. Sa moai ma le whafonfonga le nea whiawhi. O le atua mamana le atua matautia o lona mana e mawhai ei na i e toi so loia le mene. E leo su tātou malosi e mawhai ei. O le mana o le atua no fai. Le ala ko ke kala ngua le pōre nei. Langa leo wa tupu tele. O whau te tonu whapipui. O whau tonu whatalapu. O whau lungo o tele wata. Tupu langa na luma oa. Amen. Ma o le mamalanga i Amerika. Ma o e mate le mawala ulia lesi whaiwhi au le Amerika. Awe ma uma whanofo i ngā i leo tau i tonu mai walele e. O le mingara na whakamtalanga. Lai mati tonu i. E pe awhai tū la ai kuku i a kulipoku. Ia, sa wale kara whi mai o le oi. Kara ka mai whamalama whi mai o le room service. Ia o whaku mako ainga penga oka se. Me se i viringa i kengi inga vema tupinga. Ia, e ka kara kunga le whaikokoa. Sa moai ma le whaafonga i le nea whiawhi. E le se mea ai le mele a mele room service. O le kinki ke sifurongo kausanga lea mai. O le kinki ke sifurongo tausanga lea mai. E whai ele room service. Se i whauta tātou sa moa tūlanga pe ona e. O le tatalo no atu i Amerika li mea ngā maho wai. Longa winga o ia leo tau lea mai ai. Longa winga o ke leo tangata le whaonganga le mene. As a sinful nature. O le ngā tūlanga sala lea. Le mele le tala noa iai poka la me pone. O ua whaata wina ono lea. Ua whape nana whaata wina ono wato sina la ngono tangata i le angasala. Whea le kosa le mafuanga. Whea i kosa mai mafuanga. Mai te tonu o ainga. O mātua. Mea na mafua mai ei. O whea se. Le sio se o manga sau wali. Le kingele. Sau mane ainga. So whaunga le matiwa. Whaunga ia le kupele kam fai faatino mai le mele a o le faatonu inga o le amasala ma le ngaluenga ki apolo o le meslinga le o le afi mu sai nga o le ki no foi ai o ke le kongo le kongi o foi kongo ni sila la tawia e le masino ia ma meo tu le mai e tonu foi le ese me to nga ti e tono le leila lo langi o tatu ia le te ofa me tala tu spoio pe mai o tupu tele le me lenga e ona aso na tai ko e fo e si e fa pega o fie le me ai le ma fanga tu o le pole tu o le ki kan kongu mai fa tu so o kai me konga liu to fa ma fa tu tan to e tilo to a foi o le ma sofa le fa na ona tu langa ia ko kirkiro o ia tso nisi mea tangi u le loto ma le nganga ni o nisi o fa penga o lo tupu ye mene nisi fa na nisi o kanga sa tu le upo le atua nisi na fa penga na fola le upo le atua ngale ko fa pipo o ko fa te to lua ai awane ngalo ele mate o seila le mate le name a o seila yali pe te mi uma o ki a polo ye so uma fa na tu fa pe o se tawa te mi uma tonu le loto fa le ele mate le ya mo le tala le pole tu o ele ma fu mai fa mai te tonu se manga matua ko kilo ko ye to e baba ai te to ye e se fa mo fia simpo ya o wala me fa ma walalo luanga fo na tupu fitu su fa mai a fa maulalo lo no mali liu ese me ya le langa malanto wala au fa mai fa fonga mai o ia lunga a fa mai se ya me fa po o mo fa me o bela vale fa me o fa ita o fa ile vale o ta to mo le atu ole bele
ai fe mai le tala le miam ta po lima lua lima fe mai ua va ia me le ka un ka ko mo o ngolea o le anga sala lava le o le mea lava le tatu sala no al pone a o le moli ma le fina ngalo le atua le fefina nei a fai o le tupu temi nei la te le avanoa la te le avanoa e leo tuai le avanoa le te le avanoa e te fa mo lalo nei lu mo le atua me fa pe atu ia tapunia lu mo au na mafua ai a wana i toi o i lalo la ufana tapunia fe tola ngale ku kaloi awala kasila na awala o mena fai o men stupu me o tatu taimi tu ave o loka kaimi po o loka ka manga mafua po loka kinga o loka kaimi ka ki kuwe le atuma ave ngula ufana le atua la ufana o te tu yo luma o ke bala au o men stupu o tua i o lokta mama lo tina na mafua mai o te bala au awana i o lalo la ufana ia ngata i lumoa awana i o la ufana ia ngata awana i o mai ata uma la ufana ia manuia la ufana ia ola la ufana manuia pole ala fara muta ia manuia la to te to lo manuia la to fana awana i to te amala to te to lo nei tato te o i mo le atua na tala tu spai mai fa fonga ina le atua le loto tangata fa ma wala lo le te ofa ma tala mo fasmo falima fa metala salamu fas falima fa yo vai o te bala au ia te oi o mea te tonu lo loto te tala atu ia te o se ia e faia se me le lei mo au mala ainga ai fe metala salamu fa yo vai o te tu yo ruma o te fai pesenga i lo walofa ina wai e faia me le lei o te vivi ia te o ola ina wa faia le atua tatala ele atua o le kaime nge le avanoa ave ile ri kama ave mai le whanau to e whai te talo we ba e kule me wo le kama we ba e kule me wo le kenge aua keika tu o i rumo le atua koe au mai kami ko se ave i rumo le atua to e whai le awana whapena na poloka ta afia mai inga luenga le wo afia le si o manga le anga wanga ia ele mafai na ufiufi afai na tupu ka kokua anga ka komakua ele mafai na fiufia le tua pe afai le se benga fai bomoa so e ka kaunga ka kokule le ie o le menga fai lo tamaka ofia ingafa mol ia poloka i lo lofa tu no ia lofa ia ta mo la fa na la le melo e fai le wa ka ofia i le wa e fai le awala ta ofia le awala le awala i o mai lalo ia ta tau for the sake of oil ainga ba umalo fa na malo ainga wala awe fa pena ni ta fia le mena hallelujah ya ngole mena fight to o le kawi mai le ngofo la fa nga o mai ati o te ro ngofo ya uma mawala se o tali ese fine o mai la lo fa na lo tali matua ese foi la fa nga ese foi fine na ke ngofo la me o le ma fu me le mafo le ka ave mai I le fa solo mai so ta tau na tato fe pe le tana tu spaia fe mai tana la apostolo polo o la to uma le fe mengi mafo mai o mo le nga kula masa le ta tala mafo mai mantu fe mai tu no me fe ko tu no amen amen. Yeah. Awa te I fo yai, au fo ite au ona yai, awa o Yehova lo tua, o le tua fua, o le tawi atu I whanau, o le ani o le tonu, a o la tau mātua, e o le tupulanga I tonu ma le wha. O lo tala noa I mea na whai. O lo tala noa a whai ngā oki, a whai ngā whasokia ngā asa, tangata tulo o mea ia le tanu nei, a whai ngā whasioti ngā ngai, o sa tangata whai whamsinonga, mā lo oe aile o sala oe onga o le mena tupu. Ta watu ia te oe, eke sao mai ngā, ai kawi mai ia lau whanau. A whai ke sao mai I whamsinonga lea, ai kawi mai lea tua I lau whanau. O ki ange le sana. La vea ange ka vale o ki eles. Amen.
O sole mai, oki. O fere sa ule mele, o le tala noa le awala e te tauna fai. O le tala noa le mafuanga e ringa mafua. E te tauna tūru mo le atua, ma le loto le tuai. Ia makua ka ofi le mege, ngā luenga leanga ki a polo le fai, manga ngā luenga leanga ia fai, na hafua mai o ngor se le menga fai o matua. O te tū le mana o le siwafo Yesu Kerusolena ma liu, ma toi tūru o ma ngano i matu tangata, awa nei toi tupu nei me lungo ia te umara o whanau, ia muta i tua a. A o a umara o whanau, matou te ilalo la pupuinga, matou te ilalo la whamaina, matou te ilalo la whasarotoina, matou te ilalo la whamalolonga, Yesu matou te talia lo alofa e manga lo ai matou, ua lava matutoi lo umaliu malo te tu malo. Sufi ai le mele ia awana i toi, ola noa pele, lea la ngona ma lea awala, awana i toi tupu mai tonu ilanga i wha, ere manuia. O ngā ruenga le tala noa i tātou. Amen. Ngā ruenga. A whai au te soifua mai ola te fia ngā oi koe kupo e whalo o kari o le mea le whai. Ka umai le fuma lepe whalo lo o le kari o pai. Ka umai ofe mai o le whalo lo le kari o la whai. Ka umai o whape ngā o ngā uia ka awale o le kari o pai se vai e. Whapea, sonu kare e lopo whiana de ai. Aua te sau no whapea ngā koe kilo le mea na mafu mai e. Le wha tala tuspa ia e o fua tupulanga toru marwha. E tuu ai runga ngā asea, langa le mea na whai, ai a whai e loero nuu wha mawanalo. A whai e loero nuu wha mawanalo, mali liu ese mai le mea na. Wha mea na wha alongo mai le langi ma wha malolo. O ka se mangai. Sa moa mai se le tunupele na FF. O lo ia Yesu le tali o mea nei. A o le wawange i nei lungo o mea nei. E ka kaunga ali ali. E ngai le te taunga ngā omi lalo mea nei o mea le te tupu i whawhitau. Ma tau o misa ma vai inga. E ka kaunga ka ko pai ai. Se ia whape na o na soki whawhitau ni. Au mai le na te talia. Ma ia whaia. A mai le solution fa moe o Yesu nga e faie e ia ne mai tali le fafita. Amen. Praise the Lord. A tono nei a fiafia pe ona tomu atu tātou whasoa i generational curses. E tā ua tātou tātou noa pe ona iai ma whasoa atu foile ia te mā. I le sio manga whale a inga le anga o i le take le iai ngā ruenga ki a Apollo. A wā a malepe le ainga, wa le se ka le sia. Amen. A o tātou e ka le sia mua lea, tu tono le ainga. E le whapea o aso umai e le lei. Ai o lo o tātou iai se vai tau e le o toi whaingo fie. A tono fo e iai nisi o lo whape nā sa kukupu ai nei mea i le taimi o le malmalama. Ma le taimi lai offside leo lang o lai tua. Amen. E le malmalama i le ngā kaimi. Ai o ngā e pei o se ta alonga ia o kalangi i aso ia o le kalonga le atama tulou. I le kaimi o le pongisa i le malmalama. O langa le oa le lotu whalongo le launga le whaifi au. O anga i le lotu. A o le upu le talia e le kaua. E le italia e le loko. Sa kukupu ai ia ngā luenga ngai. Ia mea uma nei na wha o so na wā. O kua atu o mea nei. O ki a polo le ngā ke pūsing ngā lava. Ngā luenga o mani pia nei tātou au tū. Pei tai na ua tau nuku le malama o ke riso. Tari tonu ale loto. Ia o le au wala le leile nei pe ona ele nei afiafi ai mese foi o fe au moli ale upo le tua o lo auto va mai tono tato TV nei le ngata le social media ministry te tasi ai ti tilo nei ai e le ai se vai panoma se taimi laso e le o moku e le fa malosi le upo le tua lo no winga o le ta ua o le autulo kako iai o le take lai o kako wahinga. Amen. Lona winga o se keimi e te manatu ai
Makako koe kilo ai. I le toe wawange inga ma le toe mamanu ina. O kako wainga ma tātou whanau. E ala le upo le atua. Inga ia kako kau muu i le whapilanga i le tātou whamoe. Amen. E peonga yeile ni e savalinga. O le tā ua lale nā. Le anga o le kau mawhai mai le li o lalang. Le anga o langa misiona lea. Ngoi fasi whaumakia uma. I le iase mea le lega sa maia. Nga o mea lea nga. Le iei le lisi lang kako whalongo ai. Pero whai mai paulo e li tusek Timoteo a Korinito. Whamalau mai lea mea. Muli lua o le whai taanga o le alama. Peitai. O le whamanatu o le upo le atua. Pero na iei le lea fiafi masa umolo tato iei. O lo o iai le tali o mea uma. I le mana o le suafo le li. Amene. Nona winga. O le toe whamanatu mo kako uma. A kako iei pe nungo le tato pokalame. Mana ia ona o le tāua o le sio manga lea whale a inga. Ai te tilo nei kupulanga i teime nei. Maka maiki. Ke le influence. Wa foi o aku ia onga. Nga ka uu ari ka iau. Ko fuka maikiki male iPad. Po iei a la ko password. E o ai e lak ina i tono. Ia ngā alwana whai a ngaka amilo. Ai le loale whai a kamakia. E ke iawa e moange. I le me. Waka ma mai fo i tamaiti. O iei o lako mafa. O leise mea. Ai kango e telefoni. Ai kango whakasau se. E iloa umar kamaikiki. Whai mene telefoni. Kako le ngei mea. Amen. Kako ke le iloa ngā o swipe whapeo le lipi. Te pulanga le taimi nei. Wa whai a sao sao. Amen. I ele li. O le ala le nā o le whamanatu pia. Ma le tāua kako tā upolo e. Generations. The influence. O le upumanga i ele whapalang. Le influence. O le aafianga. Mai o tātou tua a. Mai o kako mātua. Se ia o mai le moni lo le upo le atua. Mwhamau ni whamai le atua. E o aku. Le whamanuia i le tupulanga tolu ma le wha. E o aku fo i le whamalaya. Le tupulanga tolu ma le wha. Ma fua mai whea. The root influence. Kongo le ainga. Amen. Ole mea le sia whainga tele le influence tala noai. Mea ngi o upu i e tau tala i tātou mātua i tātou whanau. Le sia le mea piko sili o nā fia i tātou. Le tala noa pone. Le sile influence ma losi keli. O le ngangana e te tau tala ai. Ko i kiki o laku lea ma le na au le makua i tu lou le ngangana sa mo. Ko i kiki o laku lea ma le la au le mo mongo tonu lo mutu tu lou o le upu. Mai malu mangava ngai whangau mai. Upula mai o makai vālea. O upu ia tātou si tala noa ai. So, o ai lala mea e koe ki ngā ai, mai koe whaalongo a koe nganga ma mera o tupu. Langa o oe na whaia le tala. O tātou mātua. Mai e ke pupula mai e ike ngā oi. Whapera se ngā ka. E o lai whaka mai kike mo kua penga whaiatu. O uma koe ngā whai ngā sala, e whaasala ai. Ke a mai kua uma ngā whaile sala ame whapipui a waku o, whaile sala whapipui a waku o, ole mea e kas. O whenga mafua mai le mena, mafua mai onga oi. Ona oa, ona le upu le te tau tana ai. Langa le tau tala whai mai whapea fo i talanga tu spaia. E me whapea fo i ona whaia i lungo o tātou whaina. O ame ko ke whaia, o loko kua whapea nganga i ke kere i whaiwhi au malo tau tua i te lefia fia i me whai o loko mumu malo whapea nana mui mui e ola i whalka mai kiki ia ma kua sawa sawa kulanga ko mumu langa mui mui. Influence. Ne kala ngoa ni pone. Influence ka miki. A oila kong e kia mengi. Ne kong e kia nganga lea. E ki apuru. E le aise me kase e le lilo lolo me kupu kongo si o manga whale ainga e a le li umanu aisea langa le whalongo i o le upo te tau talai ka wako e ke ngā o le atua e whaanga loa ia ka koumea ia. Amen. Lego ke sila mai se tanga te piko silinga polonga le mafofausa i lo ngā taimi lo tupulanga talabu.
Whawhikai sa moia te oi pia whai o ia mai mōma nei. Amen. Nanga e ke lea se a whainga o mātou tangata i le kaimi o mātou lea taimi. O sao o makua o loa le atua o malamalama le alofa atu no le atua. Lalanga lainga o fia o ke whapenana o mafuta i le atua langa upu. Mo wala au esa langa o ia le hanga taita ia. Lo o langa whaatama. Na ia whailoa mai e tau o wala le lei ao no mamalo. Le alfua whananga lenga na influence o langa e nganga langa ma te moni mo fia tu wai o langa e whao ngai. Na e ke lea i o se mena tupu mai e. Le foi la tara no ene ku report nei. Ina ia whamanatu pe a te tātou mātua le whiawhine nei. Aua keika. Amen. Ia o whaia e te oiwa pēnana, tere tangata pula leola. Tasi lea ngā luenga piko siringa whaia ki apore. Au le maa fua mai tono le info au tamiti. I mea tutupu. Mea ngā whai ko kongo ka ko mākua. Amen. Amen. E ta tau na tātou titiro o le tasi nei isu pe tu sine ta te lea whainga. E au na tātou toi o e peke alu le loku peke fia whai me mo loku. Ai te toi fo e whale. E toi o mena ngona i e te oi. A e alu kwa mangei asa winga loku. Malama e le kai ala son fuol mai aso wa alfa penga ala fo e vesi mai o oi. So le kari o le awa. So le kari o le whiwhi au. Na le fo e misa mai o. O whea mā fuma e, ko i kilo tutoa o whea o i. Ko i wa aile au nanga, ko i wa aile meanga e whaia. Leanga o le influence nga mai ki, o le kilo nga ki Apollo, pēga e whanonga le pupara me pēonga vai au. Te roa, e sau ki Apollo le kilo lumangai, e sau ki Apollo koe nga lua mai tua le kua ngai o le tangata. Nga ki koe au mai au mai lunga me umana tutupu kera oe, lai ke whea luai, ai whai kaua kama ngā le profile a kōlo soi fuamalo o langa. Mea umala wale ko kongu i, na nei loa ai oi me sa whai. Ai a sauna mea whamaitala ia matau ta pusuma lua. Ai a sauna ki Apollo, whapengan koe ki kiro mai, waleto iai o ele mele, wa umana teu ma tue whaatumu o ele ngang poia, e whio koe sue, le tua ngai, wale se mea aisea, wa kafungia ele mana le tato ke ruso. Ai a sauna ki Apollo ki kira mai, o le hapa noa pe alu soi fumoro ola, o lo te leela whetu to olo matala whapenana o ai, i whanau i whaatino o mena. Ia le whapea oi mai, o le ngara o whangau e. Le ngara o whangau e. I le ea se sifio kame ki ngei makua le, le ai, sam. Ioi. Amen. Praise God. Vi ia le li. Ua o le tala noa ta mai i vai ngai o le whata o le upu lafu e ka fo mātua. Langa ka ko wola mai Samoa i se si o manga e se fo i le kuai ngā style ngā ka ko wola mai ai ka ko tupulanga le nei. A o whawhikai a le loko le atu e ka ko whangau kei mingi. O le mea sa ka ko wola mai e, ma tātou whaalongo ai, i ka ko mātua, e lengi ka mai upu tulou, e ma whaisinga ma mawha, a whai palau vale me arki ngā ka e au i pō o palau vale. Amen. Ngā lako lolo i la o ngai whaku whai a o ngai palau vale. Ka me lo, po ai o whera me palau vale mai e? No, e lei influence, le tutu lo ale upu le a whianga. Ma kua ke lele a fianga, langa le whaalongo, au malepo whaalongo ka maikiki. E palau vale a, o upu kai se lau kāla, kai limusipu kāla, ma kua whaalongo e ka maikiki. Ia ngā sau lo leile a onga, whaalongo e ka maiki, wa influence ai si tamaiti. Vai le te leo le a fianga, influence ai si ka maiki. Whai asina o tala mla titi sina o kamai moni maula titi. Langa le waka ko o le siwanga tā ua lea. Amen. O le generational curses. E le ngata o le nā tūra hanga sala. E le mea, i le whati nonga o le hanga sala i whai. A o le upu. Le ana kāla tispa ia e unga i le upu e alua. Amen. Ma le pule le lau whai walo i e le a. Le maala ia mani manuia. O i
e makua fasi o ki ka ngaka le sau tonu I ma le whamanuia ma le whamala ia o le tonu o le kako lo fofonga ma lo utu tulou. Amen. Longa winga. We have to be careful kako matua. E o mai le kaimina nge. Le o kako malama le upole tu. Famai Yesu. Ia le whalongo mawhai. Longa winga. O le ale finangalo o le tua e ale langa upu. A whalongo lo whai longa winga. O tapo le manuia pe a whai kako ke whaia. O lesi lea fianga. Kele. Ina o mai e sa mofo ili ngalu lua e ngalu e ngalu ngei deliverance. E whaisi o ngaonga. E whaisi maka e kele ia cases ngā mako ngalu lua e sa mo. E o whole ngā oi. Le ka mai kiki rea, ngā oi mako piko ngu, ngā oi. Ai whai u ngā oi mako wha. Ai wha mele ka lale a inga. E whape ngā whoinon ta maa. E pui anu oi. O whai pui anu oi. A wale ko ngofo ki ngā male ka maa moi. E se ka maa lola ngofo mai. Ai whai pui ka maa. O le ngofo. Influence. Amen. Ai mako mai lesi aso sa wolo. Al ka mai kiki ale. Sa ngoi mako whai. Ai avel whamasinoma. A wo whai ele ka lale al whamasin. La avela oi e serve the community service. Isa fai fea. Ai kangil ka mai kiki mai whamal mole. Avela a uia paulo ma fonga e serve ai ma la community service. Ia kai minga ele kasis ka mai kiki ngofo mato ai. E a mai e serve community service. A ole ava no fo ile nga e makua e kanso le ai. Tametiti le winga la nga no tala i fai aku. Ile kele o ka mai ki nga mai ama le afianga le makua mau wale loko. Unforgiveness, bitterness, mo makua o nga upu nga lafo e makua. At the end, na alo pule le ola. Amen. But I thank God ile opportunity nga lulu fatasi male official mo fova e Samoa nga makua nga lua ile tuai I ola nga ka meki ai fai famasingo nga fa ko meki famasingo o felela ave o fai awe serve la community service ai kangin fai mai fa mole ave ala ya polo mo fonga kuwa e fai mai la le a foinge no fo vai ai pe mali wa ke ai lo kala fia inga wa ka o male background and then we to makala ngoma makwa inga e yai le mafu anga mai ngi ka mai they need Christ in their life e ke lola alka mai kiki o leingoa Elijah mai manga yo leingoa ka mai e le fasa mo e leingoa ka mai kiki o Elia o Elijah sa o alfa pala a mai lola ia mana tua e sau mai le influence o matua o le upu e malama le kaya o fa longo le upu e o le a o le e o le u o upu e fa longo le ka mai kiki nga alu le e le ai se upu e aki ai ma le tuala le o sau o makua a down na longa lotu. Amen. O makua I pa ale loko ka koula le malama I le atua e ave ele upu e li fia I dunga le loto le. O nga fia le ava mai sa o ala fa mai pasta o a wale o ke ngofo I o ke le koia. Amen. Ke longa ma faya e ke lo oi e ke lo ole ngol perfecta le kuspa I anga ke lo ai. A ole perfecta I maka kia va venga fai le tua ai. Exactly the same. A fai nga fai e lia va venga e fai foi o pe ku ulo wole le tua. Ke lo inga wa mato ngalu. Anga le o mai anga matua e mako wole fiano. Amen. Lo winga la o tala ke le ole influence o ka maiti ka ko whangau I le upu e kasi lea fasioki ka ngaka ma onga le e taimine. Ia onga ole o langa kako wolo mai e Samoa. Amen. Wakako iai I le tala le lei ma le malama o Keriso. Ia whai kako ma whaataita inga. Amen. Po le ale me kulai me e tātou whanau pe le sau le loko pelea whamanuia pia. Maybe one day
le mato talo ma le kako kakalo nganga pa ia intervene pelo wanganga intervene pia lave pia oya nganga pa ia yo langa o mato whanau yo langa o kupulanga o Samoa yo langa o tupulanga o le netunu intervene pia. There will be a day o lea ngai mai e kali le atua i lau titana. Amen. Amen. Praise the Lord. O le upule intervene lewo e tau talanga tinat pone. Ile momono fenga ile momono tupu o no mtapo mo fe pe ono nga ile tala le atua fa ya area. Intervene mai wa intervene ile atua ile atua ile ngo so le tupu wa mai pa o mo fale o pe na pa o mo memba pu ngau tinga inga le mai ngo fole makuli o nga ya ya prespulo mo ko prespulo le kuanga o le fingera pala mo no mo kanka foi sa ka foi o le kuanga sa yai na tin o fa pega nga alu ye le fe au e sau sei fa marolonga ma intervene ile atua inga o sau fe mai ia na ngole ia angelu ale atua ya e o ke mo fofu ku nga e fa fiko ai le fe au la ka ofi o le vinga la utala o le vinga le ta o le intervene fa ya koe fa popo ko le kalana tinanga fai inga o sau ka mikiki le na te talo ile atua so ele mo mia el kamale ni fa marolonga ma ni fa sa lokonga so e mo mia le tala noa o le upenga le na mai le ri na te mi e fa penga ko e vi fiu speka le pe inga penga feeling sa mai na fa luma ai le feeling ma ka wa ko le feeling kere mo fa o le upo le atua na tala noa ye amen o le sile menga ka mo fa ka me kire fa o le pule le ora e commit sai o ngo me o stupu o kele menga oi o kele ainga wanga oi e ka me kikinge o le se me o po sai la ya le ala era so como ale ma ali o le me ma ngai ya ma o o kele menga o ka me ki alu mai fa ka o un ka o solo le fia ai ina o America me ki o fa fa se mo mai ma o ku se miliona tu le taunga mai le li ile replace ile me na AVS ka me ki o le ina wa fa ola inga le loto mo le nganga ka mi ki fa pe na ona talia yesu fa mani mo fa i longa loto a to na te binga makua fa ya kiau ya makua yo ka o kia por wa e masias amen wa fa pe na fa luma me pepero sa fa kamale fa ye marka kalo fa sa lo ko ma fa pena na tu ese ai nga wenga ilona ma fo o le telo temi na matono no foi mai le fia su fa tausa su fa masina ku ai ku ya mawa e tu le nga fa salanga na ile na su fa masina na tala no ai le pole tu ilona ma fo as a spirit of a mind control nga meno luanga le singa influere le tala no pono ngi ya wala o le mafo tala no le mafo ina ia fa pena tala tu se per fumai kako ka ngo fe fa sala tato mafo ale fa sala ka ko mafo ele mafai ona fai le tu sa wala tato tango fe tu o tato mafo fa le anga ese nga renga isa fai ai fa kilia le mafo se sa nga tu e fai le amen na ngo mesa ta pena ma tu le loto tangata fa pena na wange le mafofa a fia lo male le sio manga ngai le mafofa ile tu langa le peona le fa tala noa ile tu langa o le mafofa o tangata o le mafofa langa fa metala tu se l'apostolo Paulo fa mai au na tu fa fo wina le mafofa le upu tu fa fo wina le upu amen tato ia ile vaianga luna lua ole tato ta upo na yele ne fiafi le tala no atu tama the mind is one of the major battlefield of Satan o mafofa amen ole kaua le yaso aso le anga fo yo ile fai ile filinga ole le leima le lea amen tala no mai le loko ine mafofa o ila fai unga le fai male le fai ile le male le anga ile tu male fai it's a battlefield amen
kako kalangoa le upule o le battlefield o le taua. O le kaua le ia sa uma. Amene pe malia I fo ile whaasoa si au au no toa mamai aku sa o le warfare le ia sa uma. Amene. O kako mawhauwhau e whamele upo le atua whaafou by renewing of our mind with the word of God. E whaafou whapewhea your intimacy, your relationship male atua. Ia sa uma. Langa o ia fo wai. Ele fo no Facebook po ato to lo. Hallelujah. E fo le mafau ile upo le atua. Amen. Ale on me vangale nga kai al fa fika uli ko kuli ngai ko kuli la uli ko kuli. No. Ele fa pe le tani mai le atua. Ai onga o le taua lea. Amen. Ma le warfare le fa ia sa uma. Le warfare lea. Le sila le vaenga. Le sile au wala le ka wele taua. O ka ko mafau fau. Moni mfa maungi fa so ale tuanga ne ko mamaya. E mafau fau e koe fo ia mafau fau asoia. Me ana tutupu. Amen. But every person has a past. O le ngā fo I past e ia le testimony mangaia ma fa ngau mai. Amen. Whamaile upu manga ia, le stangata tau ua le fionga o le tuspa ia au nā le atu mai. Yesterday was gone. O mawai. Yesterday was a history. Amen. O anga ngafi o le tala anga ngā o lo ulang. O kako uma. E kofu kako uma tala anga o kako ulanga. Mea lelei, ma mea whale tonu. Yesterday was a history. Tomorrow is a mystery. O le mea lilo, lana mea lilo, we'll never know. Kako ke le iloa, pe kako ke momoe, ai ala whai mai whanono anga, pe tātou te ka penga e whio mai e sungangi, o le mystery. Tomorrow is a mystery. Kako ke le iloa, le mea lilo, lana mea lilo, le whio mai o Yesu. Today is a gift. Longa winga, o le whaamanuianga le aso le nei, o le mea alofa. Precious every moment you have. Le aso le le whamaniang. Ai ala mai la taia. E whaafou le mawhauwhau lea. I le upo le atua. Even one scripture. E ke alu ma oe le ngā luenga. E ke alu ma oe le aonga. E ke alu ma oe. E whelan me ke whealu wa ia. E ke alu ma oe. A laitala ngoa a. Whaafou mai lo mawhauwhau. Amen. Your intimacy, your relationship maleto e ala I langa upu. Te lo oi ai mafuka I le atu e langa upu. Pe ke kilo ngi fo le Facebook wele ai se va ngol Facebook e le o sau ese scripture. Fa malo si o ko se mangai. E ke moi mai mafau fau pe kala tavita. O ke mafau fau I la upu le amal po. Ina ne I o anga sala exactly the same me la inga fa mamau ka ko mafofa langa le peso fio le o ia fa ia ka ko fa iunga o ia nga yo ia fo yo ka ko langona e nga yo ia fo le tino ama ai mai ka ko o yo ka ko o mafo mai pero fio. Amen. Ole mena le inga tala no le singena mo ole tala no ai pole nei. Ina ia whapena o na whaamana malama tātou. Le vinga le melo le mawhawhau te tāua na whaamamaina tātou mawhawhau. O le mawhawhau la amama, e le whaamaina I se tātou manosi. O le upu o le atua peona maua, peona tau maua tina. O le upu o le atua na te whaamamaina. O le telo taime tua e tātou I le atua. E whaafou o le upu o le atua. E aolana mamala o I, yuso le output leo le vaai. Ole mafofau ole input ole mafofau ole output ole metupu mai tono le wa ai le fa atino ai ole mafofau a fai per mai tala tu spoia a fai le leile me tono mafofau e sau foi fofo ele lei ai a fa pe na ona le leile me le tono e sau ma tono ole me le ana me le sa. Ya tala luka pona me tusinga luka pona tusema mare ko fe mai ele anga me na tutu ale me samu tutu
e le anga tangata ona le e ka kaunga mama le mele a ona le leile mele o I le tele na ngai mai tele o whawhitau o le tele ngā lua mai ki apolo ngā ke whawhanga inga e ke ni uma telo e tito whale po a o le kaini uma saura ngā leanga e tala noa mai a te oi le au o mea nai wa ai le au o mea na tutupuro mo whau le au o mea sa whea lua i le au o le mea sa e ita i le au so e koe sau uma mea uma ngā pe e malolo na langa e lenga te taunga e moi e suo te ta oto i o au wha le au ngāni mea na tupu wha ma mai lo ma whau au sa unio te moi na ngore ma whau ke wha kupua le file muro ma lo tangata le poka e o ele tai au ele ke alo manatu le sikaini ile aso lo watuana la ko a mai ai uma ko a mai uma men tupu ngafi ko fa ape nga fa nga yo ile aso fo amen o mo nga nga e ka kawo na mamata to ma fa amen mai le fa matala ngolo o le vai nga lack of mental control eventually results in lack of use of the will this leads to sinful actions. Continuing in sinful thoughts and actions can lead from oppression to possession and finally to a reprobate mind such as is described in this Romans chapter 1. This is a mind totally controlled by evil thoughts. Demons also gain access through mind-altering drugs which reduce the ability to resist demons and grant increasing access. Brainwashing or mind control teaching also provides an entrance Lae mai uma ngā mawhamatala la apostolo ngā lesia no angonga o loa ngā I mai tonu. Nā te whaakongsa, nā te whaapenga ngā mai le taut, ngā kia mai le confusion, ngā kia mai te oe le popole, e le file muru ma fofa, e ngā nge ia la le se kupea, pe le eise mea ai, e le file muru ma fofa. Ongo lea, e le o nofo le leile me te tauna i o lo maua le apanoa le ni o lo langi ngā te unga i ai e wha asoe sā ma wha pēnana wha lave ai Amen. O lo wha tupu ai ni manatu le mautonu ia te tātou pe a le wha pēnana whaia se whainga ni mago whau Praise the Lord. E sau fwoi le mea mago whau e le ma maa fwoi Amen. O le tā ua o le mafo battlefield le mafo folo ka kutana noa pe ala fa atu langa o ia fa uma amen ia se yo ia la le se kupi so ia la o le se meo o le ai ama se mea amen ai fa mai le tala le paulo le ta uanga le fa mai ia fa fo winga o ka ko mafo folo I pole tu fa mai paulo I wa o ina ile ai ma le ai a ia file molo uloto I mea wo o maua. O ka se maanga ia. What a beautiful verse. A o mai lale la ngona le lo mafofau. E ke kanga o ile ai. File molo uloko I mea wo mai. Lale luinga. Whawhitai ia o a mea wo foa I le aso. Le atua whawhitai o la pule lea. Mako kalia ma le whawhitai. Amene. Wafo yo kaya o kako kelelo. It's a mystery. Kako kelelo taya. O le mystery ngai leilo. A ngai mai le atua I se tangata I ke le I mawhauwhauinga. E ke le I kau I eso mawhauwhau. O le a sau ke lua wheloa I se mea. Pe sau I lo whale. A o tangata ngā. O le ala mai ele whamanuia. I le mana o ngā leilo loto. Amene. I le mana o ngā leilo mawhauwhau, o le tā ua le ngā whamamā pia I asa uma. Whamamā whapewhea, ne upua le atua. Whamai paulo, while mulu loto. Wa o iloa le iai, wa o iloa le ai se mea. Ai ia while mulu loto, I mea ho o maunga. Amen. E ese le maanga, ia longo winga, we have to follow what the Bible says. Langa e le o aso umai mawai mea.
Amen. E me se ako ko ne atu no ka sa kai ngi samo i nei New Zealand. Ma kua i ese ama samo. Amen. E tele me to tong samo ale ase me e ala nga makiki. Tele le fala velavi. Tele le fala velavi. E ala foi mativa o le ko anga ya ki ya la wele. Amen. A ole o matama ainga me ngai fa kai loto pe ka kilo ku ngai isi o ka ko o ka se ma o ese le o le tunu. Amen. Ana ki va o telo fala me so nga fai i lungo fala bla o fai ele le foi le la wingo le polo wingo o fai ele fieta ngata o kanga. Amen. Ia o le soifuanga ma me tutu a o ka ko le malama i le tua. File mulo lo te me o mo. O a me o fo a i le tua le ne yaso le tua fa aftai lo fo a. Amen. Pe o kala silo makua mes ko inga yaso ia fa aftai o me o e fo a i ma ko kalia mal fa aftai. Ai fia. Amen. Pe o le upolitus pa ia kala tu se fata o tuva mai. O le loto fia. O le fia, o le ola, le o le tino. Praise the Lord. Hallelujah. O waenga ia re tatu te whaasoa i le nepo. So e te taua na tatu te tilo ia. O mea e mawhai e le lila o langi o na ui mai ai. E wena tala noa tūlanga o mātua, le info ka maiki. E ro mai i le mawhawhau. Tasi lea waenga tele. E tupu ai mea te tele tūlai mai o le mawhawhau. Mawhawhau whaia ina, mawhawhau vai. Ai tanga tuulo mawhau ke wisu. Fa mai tana la apostolo mai o tau mawhau foi. Ia te o tau foi le mawhau ke wisu. E manu malo, e iei le ola, e mawhaia o na whaatau nuina me le lei, o mawhau i manatu le lei, ele manatu leana. Mawhau ngā lena una ina ia awa, ne ia whaina, le sisi o manga wa mai moto tātou ainga. Malo tātou wala awina e tusa ma le pokalame le lea le atua e te tau na tātou sāwalia ma tātou maua pe ia so uma lea taimi ma lea taimi. Ina ia mau pe tātou maftanga le leile na. E le mawhai e se mea o na tuuma ma vai ina i tātou o ma o loeo ka kikiro i. E te lelo tātou le leie whapena o na maua le neia manoa te le. I le tātou tu ina atu tātou tangata i le atua. Le tu ina atu o tau tangata po taranga atu sa e pepe. Roma, whai mai atu ina atu o tau o taulanga e ola pa ia ma le maali. I luma o le atu. Amen. E aua nei whapena na whaatanga se mea whaalawe lawe. Ai mea ne mangai ai. E le uma le aso atu i le atua. Pele lei le aso i taua inga me mea uma lawa ia. Lesi mea. Rea fiera alo loma lo mama fofau ase kaua kuia lai mo Facebook o feni kaua inga foi lai. Faingi o angi mera ki ke awa i kai fua o le mafofau. I ki kaunga fa kungulo mafofau awa e fide mu awa ange e pisa. Ua i pea la ko fe kalia la ko a oe ia fa pasi pea alu pea lo ke fongi o le ngofo lau ke fongi le mera ke roa ki ngai. Ua fa tangare ngai mea fa ofiko. E fa pena no fa tupo lo le fia ka ke ia lera o lo wainga wa sa e alu le asa wa fa waika wa fa ni o le e me uma ase lo ala winga America ka mo sa ko e o mera nga wa fa la me ta tawa ona mafufa ia mamata to mafufa fai e ka kaunga ko fa na pele nga le fa mai ta to le mero to o ye o le sinful nature yeah. Sinful actions. Sinful thoughts are soon fulfilled by sinful actions. For example, the thought of adultery is fulfilled in the act of adultery. Sin is rebellion, and rebellious thoughts and actions provides an entry point for demonic activity. When a believer continues in sinful thoughts or actions, they give place to the devil. More spiritual room is given for the operation of the enemy. Sense of involvement with the occult, including objects, literature, saints, etc., are actions which are especially dangerous and attract demonic powers.
O vaenga ese ma awala ese nga onga ole a sinful thoughts mafau nga sala e mafau I mea nga kukupu e mafau e fai le nga sala o le ka uanga ole tau fa makala inga ole mafau. Amen. Praise the Lord. Ole vaenga le femele apostolo le ile tusinga e fese faru fitu awane tu ina to se avanoa e mautu o te apolo ka ko mafau la le tato roto langa tupu mai me le anga la ia fa lo le lisi le kalmo e fo le mtapunga e ngo fa po e sfuma le iwa o lo tala no ai le fa punga iwa mas fu le lisi le o mea le anga uma tupu mai ton o ma wale mama ai le mafau o le mama le roto o le mafu e lona tupu ma le tonu menga wa sau e le anga ale mafau la tau o sau fo e le anga ala o lau tala noa o umanatu o le se mele lei ko sau tonu nanga leo te lele a whaima o sau fo e lau ki kilo me whanga ki kilo o lau ki kilo po le ale le lau wa ai tangata uma so o lau wa ai fo e ki kilo le kengela wa alwa e wa uma wa whakingo a whamekana Yesu e sile atu le whainga me o lau ki kilo wa uma ngai whakingo le asana wa vai le whainga kere ona fesa wai o le ngā tūlanga mai le mafofau ma le ngā tūlanga o le tino e ka kau o ma makua I ka penga I tātou inga ia abesea mai Amen. Inga ia whalea o lo tātou whata ngā o le mere ngā ioi pe tono tātou tino e te leo lea whai Amen. O le si lea vāanga tāua pēa o kako I le mafofau le mafau fai inga o nga e alanga tupu o nga wai ku ua e le mangoa I give chance to it wai give place I le mea lea amen ai e mafau ai e manga kua le upo le tua a wai alanga tupu langa wai mafau lo whakingo lo amen nga oso e lola ia o le sinful nature lea ma le sinful thoughts e ke mafau ia pe al kara kuspaia ai le faia lawo o whaakingo lo mafofo o komiti lo mafofo le ansa lona winga o le tāua fwere ngā o le whaafo o le kako mafofo I le upo le tua e kaukala le nei a polkalame e le ngata mo oi ai mo wa afu le kaukala amen langa we are in the life o le kako ke le o langa o le warfare pero kala si tongani lo mamaya le kaua ya so mo la kaua this is the battlefield amen battlefield o fe o le mafau amen kai nganga la ai o me se mai fa mai o le mai nganga o ke ro kinga o le mai nganga o ke pai mala fai o le mai nga fa ya ko lo tau tinonga le o maliulo tinga ni cancer maliulo prana ni cancer ai ingo maliulo tina fa mai kala fo mai nge wa ai le fa na kengi ma to e o mai siaki le fo mai kos nga maliu elo ni tama maliu elo nga uso o le cancer no fa longo lai lo tina au soifua o le sailia afakasi o lon tama mai ma le cancer ai olo tinganga mua mali wai el whanau lona lua I mai le cancer ia o kia kul malo o para o le cancer fo ai no mali mata tina ngai ngusila na fautu aina ele fo mai ngai ia mako ngai e o mai e vai fo mai langa e alu le toto amen ia o mai lo mato o mala ko ai fa yakule kala sa mo ia o lo te sa mo alu mako ku su e oi no sa fo ngai ka ko ave oi e siaki mana tua fai mai no le kala lea o ka wa mako apa u amen ile mafau le tana no ka ko o makua ai down na le loko o kangaka ai sea langa ka kala lo le kensa ne ai se me o ma case fa ko fa so ifua
talo fau soe Yeah. to faina oi ai sea ma fu mai o fele kua ma kua o le ai se tu o le soi fu le kua no il ma fa ma fai atu tala samo ai ke o ko sangi mai ka ko wo e o si akila te lo ai o mai ngai nga fai lo tala le fa fu fonga le nga le to fa ku a wa lo o manga o si akila ko ngai they were already treatment ile le afianga le kansa yo ila fanga uteni fanga uia uso la wa afia but na vavenga kiwa o nga wa makanga ilo ai fai mai ya fa no o ke kule upole tua ma fu mai fea ka ko ma fa o ke kule upole tua o a e umai ai sea le upole ola amen no wonder for medicala kuspaia o le ola ma le oki ne lo fai wa o fai ya kula o kala yo so no le aso le ngai fai mai le upole akua o ke kule upole tua uma ele o mai le mai ngai lo kingo o ke makua kule pule male manga ka ofia fa fekaia o ke le awai le meanga la me le fatino ele ngaka you testify your testimony you are testify the power of God ya oi ile mana le tua o ai faia ele ko sa le tua fai o ka ko lower exercise we have to exercise le upole tua le mana le tua fa le asole ngai uma esasa tu lo esasa si ya ko lima no o mani mai ngai loki why because I believe wo kali ko le mangol so fa Yesu ke makwa fa lo fa kama amen esanga o mai lo up till now I testify that why because of God ne manna le tu ke kuku e ma fu mai la o ka ko ma fa amen o lo ka ko ma fa wa anga saule o pulea ai makua le ai se mea o iai e o leva fo ia nga alua o le treatment nga o leva fo inga but thank God nga o ku ai fo i mo mako ai mo uso nga o ku ai Lord I stand in the gap mo uso fa nga ka lo inga ele ko mai sis awa ya o ke ka o kingo mo uma e sanga pa e mai le mai nga ya amen e mafua langol ka ko kingo amen our testimony and the power of the blood of Jesus o vai na ta o mo vai still pe o meias le ko ke faso a wala e ona to ma o mo foi ne fe o wala i o fa ke na play le para ke apolo ngaki fa le ngai nai lo ta to sui fu le o mai le tu o ka ko lava tātou te whaatanga, ma tātou kong whai e au mai tutonga te tātou vai ngai ia. E ringa mafua. Tātou o masi ui o tātou pokala. Memu muri e pōn nero whapena o na tala noa ia ini e whewhiri nei. E tātou te whai o tātou pokala me. Ai maise, lava le whaana naunga o le whina ngalo le atua ina ia. O le tau whai laulau atu, mo le tele o isi a wala. O le neipo ia, le la tātou iaile. I le vanga mumuri lea, e soa ne atu whai unga, ma lau whiwhiringa, ma au poka lame ngai whai, e whaamua I le atua lo whinangana. Desire. Some people desire and request of Satan to be under the control of demon powers for purposes of having supernatural power or performing supernatural acts. O le ngau ka inga o isika ngaka. Inga ia manga o inga ruenga ia fasakang. O nga ole mangala ia. O le tisaya leanga. O mana onga leanga. O mana onga le. E whapena na whananau e mai pēr le maros angar ki apolo e whaanga i o iere mea. O le laua lunga mene, o lo whaianga e kere fufoi. Ma tangata ia le whewa I solo whapena nga whai loa le telo mea o le malo le lio lo langi mana ko whalau I loa. E o whai nisi tangata lo la tautana
le fionga le atua o la tu tam fai e fa nga mai le malos anga le le langi fai mene la tu te fana na wa wala la tam fai loai e le fai loa le atua ke venga manga ele le loko le tum tape fa o le tam fai le o polo fa le liu ese e o tangata to fa manatu e la tolo la tu tala le polo atua fai a onga o fai fe au ai masela to le polo atua ngai ma tu e fa sa o mai la apostolo ma tu e fa ma fa tom fai la apostolo te ina ia ma tu wi piuk le foi le onga se o tangata ina ia tom fai mai ngal venga fa ke monge fa pe nganga o fa kasi ma le tana le o le afa le tala noa le fefile nei le silea mana onga le anga ti saia le anga o tangata tam fai whapenga le ala wawa i kokongu le mamago le atu ai manga o apa kui mea e lai ei e manga o kui le mea manga o kui ngaruenga le anga ia le manga o le marosi anga nga ke apolo le aua malolo ai whamai se le ke manga o e koe mai le lo makua fuila ke manga o e mai le fufoa nga ola ai bai wale manga kua ngai kankai onga mea wale mana uma o le lofa tu no le atua nga wa malolo ai pe ana fa no mo mawatina wa le sina ke mi o le ngaluenga Samoa ya ai fa malitina o wala o kula to fa me o e halu ba i ke sa fa kwa ngame amen amen ia me fa me a mai Samoa na te mi fa me le kala fo mai pe a mare ko lima se fu tau sang ia le ko ki fa se fu ko sang ele ia se me o fa pena se longa o la ngona ma upo tangata o se ti sai le tupu e tongolo roto o le nana uta inga le apostolo le tau telefone ta pule ona tu se Korinito e fa amanatu pe ya ti oe le loto nga le na una ye ina ia fa loya ti oe ele manuia nga ko inga faina ele se me ele se me manuia ti tono tatu wa inga fa nau si o manga tatu si o manga fale aiga si o manga fale nga wenga tono e kalesia ai mese le relationship o ma le atua patasi mo ainga so ele na we apostolo o fa pena na no pukala me pone ia fa pena na ave esme o ma ti sai le awani amaya i tutongu mi me fa ke mongi mangi ngaluenga ale le lo langi mangi manatu tangata fa ke mongi la ko ke suia le pokalambe le tu o mo fa ta o tu mongi fa ya ko se tala le kikile wa manuele o mata to pokala lo o te manga ko le mele e ele te tonu nga fa fo ma i ma kele ko ka yo te fa lo mo i ma i le cancer a malolo a fa me ko fo i mai mana tua e ai mai anga e ai nisi nga se lenga a wai fa inga luenga a me se fa nisi a inga fa mai wa maliu la tangata anga avel fa malo longa fe e ele ka de singa ave isi fin malo lo le a le upula lo fa longa to fa mai le anga lo mai ko fo amen ol fesidi e ma fu mai o fe ko fo ia amen. Amen. O ka koule ele pule you got the mana, that's why God gave you the mana in the pule. Le pule ma le manga ya tato. Never come back. Ka ko ke kau kala le bonus lea. Le suafo Yesu o le mai lo le cancer. Awa lava. Alu ese lo markanga le. Awa nge e koi foi mai. Ne langa le foi mai el kala kuspaia. Awa nge e koi foi mai. Amen. Never come back. E fa alongo la le ki apolo. Ma ka ki le manga la le ka kala me le kamalo la. Amen. Ai ala fa alongo ele o Yesu. Le maka ki le tua. That's why o le finga ngalo le o le tua. Inga ia express aku e ka ko le maka ki o anga ngaluenga. Amen. Ele maka ki tato. Ai makau kia le atua le ia oi. Le ala ke whea lua i male manga maku wa o for ki apolo. Le makau kia o le akua ngai kilo ku iau. Ai whai mara ka ala a ka ngaka mai langa o le cancer. A mangu ia e koe fo i mai. No. Whai aku ala kakala. Ni le suwapa Yesu. Never come back. A walava nge Yesu a mangu e koe fo i mai. Asea
You speak with the authority. Male manga o le atua. Male kalikongunga le ilo kako mafau. Ele ai se mea. Nga ke whaakusalia le suwafo Yesu. Le ia o ma. E mangai foi. Ina a whaafonfonga me tato tunu. Awa ngai whaase se ingai. I kako langa lo whalongo le kalafonga. Langa lo kiansa koe foi mai. Amangu ia. E koe foi mai. E koe foi fia. Ai ala la koe foi mai. Ma fua mai i. Kalikongu iai. A o kala Yesu. Fafo. Fea lua Yesu langa luenga wha misiona. E wha maloloa ngene me lea mai. Wha maloloa ele kausa. Wha pupula ele tau aso. Wha kula ele pil. Ele suafa Yesu kula. Suafa fafo. Pawanga. A koe foi mai la. Langa o kako mafau fau. E te tau na whaafo. O le tisaia o kako loko. E ka kaunga oki. Le manga onga kuwailia. Ma le langona tuwailia. E oki whapewea. O no le upo le tua. Amen. E na ua saule whawhine. Whale puntonto. Wa le ise wha moe moe. Wa kewa maelanga sau o ronga I unga lalu whale e alo e maroruma o tēlo. Tanga tare tusi whame wa uma mea uma. O pawaran mele e. O le alo e whale ka oko. Masau ngira e hoki. E ise wha moe moe. Ai lako le whinge. Ai whalongo lewa ma o tangata. Ma le wha makalanga. O le tangata ro wherwa e marolo e ma. O le kau kurkule atu le whiawhile nei le mea le ma ho whau. Wha mai whamtalanga tu spaia. Le nala ngona na sau ma le whinge alu whale. O uma le wha moe moe la alo ka oko au. Le ka oko nganga e o tia. Na toi suia e langa whalongo. Ina ua maua tala. E le kanaka le wherwa I makau kia le ngayo inga le whai. Le langa whamai tala tu spaia. Le isa singa tala no ai. A ua whai ana le tangata. E se a langa le mai. O le mai le iei. O le mai o le isa whamai moe. E le iei fose loto al fine lea. E whapenana I a te ia le whiawhi lea. O le a malo lo. Pa walmero iei. Wa umanga mea wa tinga inga foi. O le asau ino yoti. E le ko iei se a te ia se a wanoa. E ola I longa la ngona la iei. A e o ana I la whiawhi. Mai tala tu spaia. Ua whai ane o ia longa loto. Lera winga ni whamatalanga. O le mele sa moa e te tauna iei. O le upu le tau whamatala. O le tāua lau tau tala I lo loto. E le koe foi mai le mainga. Wa e whape atu Yesua o pa I lo ao. Wa lama na o te le, o te mano lo o te le to e la ngona ina le ngama. Au se upu foi koe foi mai. E le koe ese apa no le mainga I tongo lo fale. Wai mare tale tu spai ua whai ifo o I longo loto. A o pa I tu pa o ke malo lo o walanga la vala u le nga. Nale mena tuku ai. Na o lava le mena na tala no ele fine longo loto. Esa by faith o inquisa le fine longa fatu atua. E alu I o fatino le mele. Ma fa penana fa na longo loto o I ale tali. Oro I ele fa moe o I ale tali. Lenga fa penanga pai fa metale tu spaia. Inga ua pai kanga ko kasi tele tanga pai. Ai pai tanga la ele fatu atua, la ele manaonga, o lo ele lonto atua, alu malonga loto atua, pai nga tu Yesu fa me wal watu le mana. Oi le wal waku ele mana. Alu kanga ele ngoloto fatu atua. E ala ma fo ko fo mai mai ia. Ia te oi a mesel ne fia fi fa fonga. Lenga le fa ia inga lo tinonga. Ele o yese fa mo olo lo roto mo lo tete mo ina o fa mai fo mai wa cancer. O le kai mi le fa mai o cancer kulo lu tama o tala na ngolo o le Yesu le ko ngi ke no fa ya inga le cancer dia. Ile pole nei o ke le ko talia inga le cancer le tuto lo timo lo fatu lo fata lo tonga lo tau o lo lima o lo ulu breast cancer liver cancer di kima o ala ba ko nga cancer tau tala le pule tau tala le farti tau tala le manu malo e te tu o fa metala tu spaia sau fa finera o uma alu malona fia asia na fo de sau alu ka oko la oti wale ko yesi fa mo
A o langa whaalongo, o te tonu ulongo loto. Ngā ioi e lono whatua tua. Wanga lai fiola. Amen. Aua nei whakaki alo lo whatua tuanga i se mea ke wa aia. Awea o e le tua. Kusa pe ave mana onga o ele kalumai. Aia kongekia o ile e ona le manosi umana te au maia. Le whaamano longa le atu. Nisi ngai me mana ia, lenga mafua na tupu. Po le tā ua le nā. E lenga whapea nā tau whai. Lenga ai iairo le nau nau ta inga. Le tisaya ngai lo lotu te nau nau e tupu le naba venga. E tupu lama. Ai ale ai e vai. E le aise whaatua tua. E le mawhaiona fia mai le atua. Amen. E whamea whiana fua ina. E le aise me le maua. E i uai na oti. A le upulanga toi fwoi mai. E le ia o ke le iloa. I tu tono le whionga le atua pe koe fwoi mai ngā ma. A ole upua ia la whionga le atua, ole ue malo lo e au ke wiso. E te alu fo i malo loto whaafita i le atua ua wai malo lo. I le neia whiawhi. I le whai upu la suma tasi. I le tusi la ale momoko nito mtako e ono. Whai pa suma tasi. Sa whapea fo inisi o tau. Wa ta ele o tau. A wa whapa ia ina o tau. Awa taua mea tanuina o tau ili suafa o le ali o Yesu. Amen. Ile anganga fo i o le tātou o tu. Tolu wani me ta ua nei ala tongu ngā lo whapea nana. Na sao lawa lunga ele pukalame le pole nei. Whamele postolo na whapea nā fo i tātou. Nisi o tau. A ua mōmua. Ta ele tātou. Lua. Whapa ia ina. Tolu. Taua me tanuina o tau. Fufulu tātou i lona tonto i lona maliu. O whata ele ina i tātou i lona alofa tū noa. O ia te tiro makako makamakai. E le whatali le atua. Po le ale ko i ngā ngasala. Po le ale ko i ngā loloko le ngasala. Ke le na ukele maulolo. Le ko i ngā ngasala. Ta watua sa mo le pole nei. O le kaime ke whaamawalalo luma le atua. Whapenana talia oe lona alofa tū noa. Whaamangano oe. Whamelo mea ngai tolu. Mai sa whapena fwedisi o tau. A ua ta ele o tau ua whaapa ia ina. Umanga whaka ele ka koulonga toto. Ua whaapa ia ina i tātou lona lava toto. Ua taua mea tonuina o ia. I tātou ona o ia. Le ale ke le ka wakina ia whapenganga e loa. Sing as a sing. O le angasala i. Ai a whae whaamawalalo le tangata i luma i mea ia tātou tanoa ai. Alu ase mai mea, whaimana tala tuspa ia. E whapena o na whaamangalo. Whaimai e fua. O uma na whatae. E whataele oe whataelea. Whapa ia ina oe whapa ia ina. Taua mea tonuina oe taua mea tonuina. E ala i lona maliu mono te toi tū malu. It's more than enough. Lava matutoi. Ele ai se si me whapopo i lunga. Ele se si me ka ke whaia e. Lava matutoi lona maliu le na. Sa whaia i le mea na whata ele whapena na whaatofu tātou lona maliu. Whapoia ina tātou lona tātou. Taua me tonuina tātou ina wehi o ie lena. I lona alofa tū noa. Ele ka maa ina o whapena na maliu maa ngalo i mea. Po le ale ko i ngā ngasala, po le ale ko i ngā olanga, o le ale ko i ngā mea tupu. Pe o fia me tupu langa o si o manga. Le o langa ka ko iai e le whapenga na whamatala, whaiange lea. A leo o tātou iai tonu i. Ma na o le atua i a whapena na toi whale lei. Pa mai tala tu se e vesa mta po e rua, le ala lea ngā lenga mariu e su e whale lei tātou langa sa kako wā, o ngā o le ngasala lea. Na i a whaiale le lengo tātou ma tama. Na ia whaatau ese mai tātou, lea tau tala i nipo. Sa moai mara tātou watunu, an mese le whaafonga o se o tātou watunu. Pa anga mo o me masari nevia. E ma whai e lo watua. E lo wali. O na whai le nele lenga, whai le teimi nei. E le whakarikaya, e wha maulalo lo loto. Whai mai e whapena fo inisi o tau. Sa kako iei uma. A ua whaata ele ina i tātou. Ua whapa ia ina i tātou, ua taua me tonuina i tātou, e lona maliu. Ia whamaru ia lea tua leia whiawhi i tātou po kalame. I tēnā pe isi me whia whapopo ai ia, tātou whai, uere nipo. Ia, tātou iai le si ui o tātou
Por kalame nei vaenga le fiafi e tatanunga sa whapinao na whamaliaina lau whafonga ai mese lava le upo le tua a le tutu alalo lava ia o le tātou whalata lata lava i le tua i te miuma ai mese o le nei soifua o tātou ia i le upo i whaingo fie ai whaingo fie mea o maona o Keriso o a mea whaingita ai whaingo fie ona o le tua pe foi ona tātou iai le nei vaenga le afi i le so onga le tātou proklame o le mana o le atua le vaenga sifulma le ona nei ia o le ase se ngana o sala i lau whafonga Samoa ia malu e ave whale i tau whina ngalo ia le tātou nunga ia sa wha manu ia ina ma so ni atu le nganga o le atua i le nei po au tātou mafuta ai ma whasoina le upo le atua e ala i le tātou TV nei le Global Kingdom TV ma moli e foli anga whaftai foi sunga i whawhiangainga ma whaletua o lo mi whaiona tātou mafuta ai meise le wō mai masani o le tino Keriso o lo tātou mafuta e lunga le live nei teimi whamanui atu le tua i toenga o le nei pō ia le tua i koe whaika kusi me whakarangi le tua pe pua sumata silmangi e le ai fang mai le loto le ne fiafi e whatau ai le ne whau matatu po kalame le ne po. And that is what some of you were, but you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of God. Amen. Sanctified, washed and washed and justified. Esele manga ia whamanuia le atua ia oi ia vea le nava ina tau e whai ma mau lo whinangaru. Ia fo se upu mo se ngangana ua papa ia ngaru le whinangaru ni vātere lo whinangaru ia le nei a fiafi ia. Tātou ave vi inga i le atua e ona le manas i le nei a fiafi. Lo mātou tamai o le langi i toi whaafo i le vi inga i lau fiu. Whaafitai le nei pō. Le afo singa ngana o le leo na wha leo lo whina ngalo ma ngalo po kalame talo wha amanuia lo watunu le nei po i le whiangai ma malo longa ma whiangai fo i ma au mo tutoia le nei a whiawhi e tausia ngale lea e lau fio lo mato ta ma lofu wha amanuia i pa anga ma we ma wo o le po kalame le Global Kingdom lunga le YouTube channel ma se fo lunga Facebook live ia ila fa morianga ia ila to mai mo mata mai ia la ona fa to no no fa au me se ma fa tua male to ia lo mia foi pa anga ma ona le tu lo tu malango ma tu te sifa tasi le nei ala anta ia ila fa morianga ma fa la teleina o lo malo ma tu le pui lo wa tu fe nei malo longa ne fia e me se fe malanga i mo ala ma tu talo Yesu fo le vinga lo sua fa te tele lo ma tu tama i le mana lo nga le leo no Yesu ole mana au tu nei amen ia fa so foi ma via mana lo nga le po Tanga
Ia la